dekat ko pedian na ko na pakai cerita dia tu mana untuk jiwa no balita na dekat ko pedian na itu kan lain na nao makabay ko surga na ko na makabay ko surga takbir ka no na ko na buyo ni suri mayo takbir Allahu Akbar maisa ko nakabuo pa sa bibin abang samurwa na iman do na inshallah na makabulot ko manuso ko samur maisa ko Masya Allah. Nah, waktu baik na mundur tanong, mamamakin na tanong, kumasin pun bugay tanong sa lugar, sa katatabutan sila, di buhay matiuras, wala sa manuagaw tala sa mapya, iman ko, ayan din, nagdinagyo, nagigayawat tayo, kebubayangan dunia, di kanunin di sirpisiwan, mga pagariami, mga luksami, sila hingay dinsor, nalalambo na hingay ang mustakbal, kalalayaman niyo, suservisyo niya kano, amiyaw na gobernador sa hingay Ranao. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penelamatan tanu sallallahu taala sakini sampai tanu sampai bulan Ramadan. Sama na namiatang tiari masuk pang ditanu kami pusa Rabu dan nasa katawar tanu banyan damapang ni ku Allah taala isa kami pusa Ramadan sampai tanu sampai Ramadan Uman insarok tanu na miyaburo kiyang ku Allah Ta'ala ay Allah na sampai na kungka ku Ramadan apakatalingo maapoy sarok Iman to na miyatang kunda terimayan isupang ni tanu kundi po sarok Iman to pagaganay Sabto sampai ke sudang Ramadan na penanamatan tanu to Allah sebab sa kita no katawa di kadakul atiri mo Allah taala sampai paglakan ang kaya Ramadan Agustus Mei po sa Ramadan na iman ko na si tanu na inapet sa jam ko to mapipiyas ginawan yan Nagupya ka lang Allah Ta'ala umur tanong, ini sampai tanong iman to na ayaw pugulo lang tanong nagpumangin tanong ko Allah maka matarutaro tanong mamuasa kaya sa ulo sabab sa di tanong mga katawan ikada ulat terima no Allah sa kaya sulda sa ulan Ramadan Pagkairon, bentukan ang kaya Ramadan na andir ni kasul upang pagkairoy ku Ramadan na sumuh Allah Ta'ala subunian sa mga malaikat si kusurga Sahai mga malaikat ang nakalakay dito sa mga pinto surga. Awalo apinto ito. Nalaman mo ito apinto surga awalo. Napalayan ni Prophet. Nasubok man sa Allah Ta'ala sa peralakon ninyo ay mga malaikat asunisiyat ko naraka na peralakon ninyo sa mga pinto naraka. Winaliyong ko taruwa agar pa surga gunarama na bida sa kadak ni pintu aya pintu surga na walo na aya pintu neraka na pintu
yang ambil Allah Ta'ala sahabat. So, mabita na puasa tan, pag puasa, nasakot ako ng iyagis ni Kualaman, na YouTube, kaya pala kayo kung mga pinto. So, nag-YouTube po, kaya pala kayo kung mga pinto ko, naraka. Nag-uusang ko kaya sa Kualaman, ang mabita na puasa, na naman sa ito na piyaki pangatong Allah subhanahu wa ta'ala. Piyaki pangatong sa mga sepa, na pinunakaan sa mga kaitaw surga, na pinunakaan sa mga kaitaw naraka. Iyong kayo, na day limang pulaw na ako, makakda mga ulan-ulan. Igila po iya mga na edarinan na sukyatul ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. إذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم رمضان na pangalagaan sa mga pinto nabuira niya ang sa Ramadan na pangalagaan sa mga pinto o neraka na pamatuan sa mga sepa. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar, abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin na pamatuan sa mga sepa. Inan ipikulo sama na sa mga sepa na ipapatuan sila. Sama na sa surga na pitiruan tantan, tapi ang laman sa mga pinto. Na sumanggo sa neraka sampai oras na niya kagunag turo, niya kagunag mananawa sa pagtulad yan po ng mga baradusa. Sabab sa piyang nakapatan sa paitaw. Habar apa tutuwa yang kaya Ramadan. Ikatwa, artihan ng kaya Ramadan na giisuran lang perilaan katulong Allah ko sarakunan niya busatan. Sarakun niya busatan. Ewan niya nasulang magkiribatan pugal-putan dalam waswas Allah, budak tanam mitar untuk pemanga suku dia bertanam. Nah ini pun Ramadan akhir pakatan. Sabi ko sarap. Nah taman-taman na yakada ko na nagawin na nalugat ko sa gunung pulo o 5 gawin na lang na niyan sa tanong na sudin-sudya sa Ramadan na piyaki po na sa sarap na tao. Sa kaya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza istujibatil kabair. Suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so 5 waktu upang pertanyaan Agustul Jumat puasa Jumat Agustul Ramadan si puasa Ramadan na suhar pertanyaan na perilaan Allah Ta'ala setawa ikiran yang tidak semangalah emannya na suhar wasa suku suluhu namanya asyiknya masa suku nama masuluhu nasyiknya kau namanya pun asyiknya bisa baru na sebenarnya masa asal na supaya tadiran aku suluhu namanya pun asyiknya bisa baru sebenarnya masa maghrib na asyiknya bisa baru ma asal tanpa maghrib nabi nasihat baru kata Aisyah na budak taruh suku kata mau Jumat siapa yang iman sa Jumat na miyaw makawi sa Jumat
nasunyan ko sa kasangkapi ko yung primer ko. Ratan mampu Ramadan, asunyan ko sa utao, kami ko sa Ramadan, na yaw ta Ramadan naman ito, na niya mo sa nagpagipuna sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ito, kalpihan yan na niya kala ibalas sa kapag-umra. So kapag-umra na malang ibalas, ubay na ayasupra o tigilan niyo sa Ramadan. Ang dimbulwi sa kapag-umra, ada tarukat na haji sa balas. Dimbulwi sa kapag-umra, ada tarukat na haji sa balas. Na kenapa ubay tarukat na haji mata? Pihak orang Rasulullah datar waktu haji sodiri haji yang melakukannya Allah Akbar itu malah niaga sodiri haji amat tuntukian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na subala satu yang ada taruh balas saja umrah sarta nah karena dia mana naik ke si kapurian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengadai dia butuh hati apa naik ke Rasulullah ini digunakan so neraka masih kelindahan ini itulah saudara kalian Allah. Rasulullah Nabi Al-Minian artinya al-umrah العمرة أو عمرة في رمضان تعدل حجة ناتين وهذا سبلاس وقبل حجي أبلغ Jadi sebab suara nama tamu kiam na ukuli musiran sa gusturan agiran yang masuk Ramadan na disiran di rumah kumura api apun lot musiran bergoi Udi na pira silang tugoy asar mapasadi ng sumbrayran na berisiram mo sudiro tugisti di sa Makkah sa Madinah sabab sa pagiya akatawadiran ng kaya para sa malam na makasama kasunto yang mo sa Kaaba sa Masjidil Haram na tingko ng mga ito sa gibo sa kaya si upang masjid sa dunia na upama ko boleh pumagi tuman ang utama kaysa sa makasunti ako na piyataman sa kapatay na naging isipya na bigyan ko ng utusan ko sa ko. Iti sabat apniya tiniyumaya pamanisa na pupuli mo sa gusto mga katawi uli sa Allah ta'ala na hindi sabab-sabab yan ang pamakam sultan ro niya kapniya haji sultan haji pura so pura sekali kami mati antara anu yang naik beda dengan Allah Akbar yang ada dalam siapa naik Allah ya Allah yang ada dalam saya dan naik nah apa naik kami enggak Pemakanai yang tangan dua makanai, nampak pasien baru sudah makanai. Aku masuk. Okey. Sama ya. Nah, yung kaya ako berasa Ramadan. Nah, ayat apa tiap perkara yang dibalas. Nah, minggu suka pahura ada terpaknai haji maafkan kesudah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, opini apa? Ajaran taraya na taman sa aurida na mga paluksan. Nah, gusto ko nga sa sakit na hirap iluwiran na tira na wika mo kamahin dari tagway dari ako ibalas. Tapos ang takatawa nila, hadiyong kaya kalabala sa kapagubara sa laraman. Na, ikat ba? Kalau
kalbuhan ang karamatan. Ikapat? Ikapat. Ikapat ang kalbihan ng karamatan na si ipinipantag sa kayang abubot ko na anulan sukini ko ng Quran. Allahu Akbar. Dia kaya Quran na ayatan apa terjadi. Nabi Allah Taala, "Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah." Upama ti Allah ajan kaya Quran na ayat ini turun nasi ini turun sa kaya mga palaw. Papanangaya mga palaw na rupiakan po ng sa Quran. Nayataan nakapad ang kayi yakaturu Allah at ito sa Quran na iangkat Allah Ta'ala sa mga palaw na pangatutunan sa kapatid. Pangatutunan sa mga palaw na pumaya sa diyang kaya dunia. Hadir-hadir na surah Al-Quran. Lau anzalna hadha Al-Quran ala jabalin, upama ko siyang dinitulong sa Quran si mga palaw, lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah, nakila ito sa mga palaw melendung sila sa kakiran ko Allah na tao sa mga tatno siya. Yan ang itama na kapag ng Quran.